Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ka Hill State People's Democratic Party haka atri urumpang arajar pulai. Kalapan pendapat ba ya ke election manifesto jong ka party kom ka jingkular sipat ba nong snong jong ka jela ban pen urlong ya kimat ke bla clay naga bentaban ai ka jing sakri sipat ba ka jela Meghalaya hadin ka election. Ya ka election manifesto la plai ba do president ka party ba KP Pangyang na pedengki ar penyot likimat ki ba ka HSPDP kala kular ban pen urlong hagani election manifesto la syam ba ka party kala penrung ya ka jingdawa khasi Jaintia State ka jingbut dia ne ka jingdawa inalign permit ka jingdawa ban itu no ka tien khasi po ka kharnet bapra jong ka riti sensyar kari India ban persya ka jingti uranium bat kiwe de kimat hagani ka singi ka party kala penbana pat baru ya ka thop kertang ka ba jong kertong kiba kan thop yu ba Martel and Mukhem na Maukon Ro constituency Wiraiwan Sotun na Maureng Keneng constituency uba Sondondor Renta Thiang na Soyong constituency bat uba Starfing Love Langpen Perak Kesiet na Mausen Ram constituency. Penikong nak at kundai Maukon Ro AC ST Assembly de Isri Martel M Mukhem ex-MLA board Khalai Maureng Keneng Assembly Constituency ST Muslimu Tribe Isri Wiraiwan Sotun Arpulai Soyong Assembly Constituency Samla Sandondor dan Latihan Arpusan Mausen Ram Assembly Constituency ST Rangba Starfing Langpen Pria Masih itu matang dalam seni sangat nak itu bila dapat mensyuah. Kita kalau ngelis kebar jongi parti HSPDP. Kagak ada minau nyongon tersi sangat total and finalist kalau kami ngot borong. Ini sampai mah ada nol kelas option nama kita ni sai. Kalau ngelis kebar kadu ini siapa kami kamane nama kita ni kibawan pan tambah ke parti ngimnut ban penlam tak kesini. Te ini siapa kami kumno nama bang sotu ba kum ke parti ke basdang ban pen klaim biang hadin ke jing yang ting withdraw bat ke jing bom don chuk ini sitting imale kum ngalakan menswa demo ka don kendiat ke jing pendeko ini de wala ka taru ini ya kat ni de ya ke pasak ini sudah kami kamdia. How can we save 2, 3, 4, 5, 6, 7? Senior presiden ni jawab lebih yang pertama. Kum ke parti dulu ke Barimtam ke Belajong Tam hari Syekri Andrei ngimla banlen ba menta ngidon tangka dengut ikan ini sekarang ketau ba jongka kalong ba nadu kesem kat kenai spa nyipuar ter bengile ya ka assembly ya ka election haka Meghalaya Legislative Assembly ngilap ba Om Somdon ke weru ke tem bagi MLA jungi kines kem apa parti. Marejok maremi. Lagi don bok pat kum ke parti bah plung apre kita kejing sak tenju ke bejur babi lagi nawi kemat dak borom Henry ngilane menta san po san snem ke parti jungi. Bakayeng yai ne bat ke skemru ag ju ginawrim. Bat kumta kani ka jingdon jungi kharwengut ki candidate sa kani ka ki pementa hadin ke ba induno aru ke mele ki bala eno yangi te ngisko bakum ke parti ni dasgo donbok bat ngi sukmen bangidang la ban organize haini por beling kharwe tili ki paket sani ki konsusi Ban minum du cikerman du, bat nginam du ini arun. But if you don't do jogi arung ki candidate ki MLA jogi ki bade bano ki candidate official risha regim du mesti ERM but ne tu sagwe pat kalong ba ka bangi organize mentai ka parti hadin ba mino ki arung ki MLA kalong ba nila persang ya ki constituency ki bangi lebe chakma bani lebe chakma te henrei lada ban ong tang ban don sibun ki number jogi candidates
kat kum ki application ki lawan hi kalong arpo tam ki candidates ki bawan hadu mensiap tayo tendai ngimal si kum ka parti kum ni ka por ni persang ban organize ban bu ya ki candidate tang haki konstitusi ki ba ni su tun ki long ki don ki cingkermen ka dau ka ba syai ba ban yo ban tip kan long hina ki try mo ka dau ba phimi aba phila yo ka jing job ni ka parti ka dau phila mi phila job kum evle mi si ni phila ki minister te jing sisa ka answer ka ba byang ka ban ai ka de maki ki ba mi ka re mangi ki ba syai pat don tang man ong kum ni ba let's say ke la jupun long ka election nane ka sandur jong ka sensyar kada ban long ki nongelam ni kisi kala herdor kai balik ke herdor pi ban long nongelam kamu tang badan ka sorkar ban long nongelam kamu tang mangalo bala ban yo ya syuki minister ban long no ikmat kamu tang bangalek ban yo ya syuki henry ban long nongelam ha ka jing shem jong ikum inong tray kinong ilam yung party ni hapan yang scam haka ni yang scam haka jingduk ni yang scam haka nunu ka kam ban maintain ni ka principle ka baka party ka labu ini ban yang scam ban tray ban kren ban penbena ban pensapiang ya ka norim yung ka party ka ba yang scam ni ta ya ka ri ka sai pen tu badai tu kanong dim tu bejat menteri pi kani kadai ka daw simet jong brio Wami nak parti jongi, kan kita ya kan menunggu jing selang ini ke alliance pengiran para mengikum para nong yalam jong ki parti dulu, ini jong kita ke regional alliance. Yes. Vice President. Thank you. Bu, yang ada. Dan mentah kesini nak kalian juga ke SPDP, inilah penbenar apa juga. Ya kini ke manifesto, jong ke parti SPDP, ke balong ke matrekam, nak ke mentah ke election, jong ni ke parti. Siya kini election kemudian kehun nak sem arjar pulai. But halor kini ki matrekam, ki nori mas kem ka parti keju yang nilabu tentu hagani po. Kum kadak jong kejing play bat kejing pelaj ya kini ke manifesto ni pedi hang ni ya ki kot jong ni bat bisa sam sik pet bat. Breshbol. PDP ke jongi kaladon hang ni ya ke benta ban bu renti ya ki matrekam bat gidon ru ki benta ki bagina nang pen mahasiswa kat kum ke jing rawaj ko ki katto ni tli ki mat ki ba kongsan ki ba ka parti ke jongi ka bu ak mat ki pai ba jung ka ri ba ka jai ban ri ke jalame galia bat kham kerpang ngam la ban len ya ke jai ri khasi penar apo ke rilum khasi jaintia re ke ne kebening kong lara ka parti kan wan ka bor ni kular wan ra ya ka jing sensyar ka bakhuj ka basuba ka balai na baro ki kam pamsap bampong bat klem de nyu silang kmat hagitna rekam ba per jong ka sarkar ka baar ka kam tungjam bandon no ka polisi ya ka yok kam jam ka bakhlai ka bakhuj ka basuba ka baki khun samla jong kari senrang bat kenthai kin yo hok e ki kam jam katkum ke kerdan katkum ke jingla katkum ke jingtibit ka sap to bagi ki don ka balai ka khasin state bani teng ya ke jingdawa ya ka khasin state hapo ka article laispa ni phuwei jong ki sinsar jong kari india ka basau ban penbek ke pudusam ka parti ka yengs kam bat ya da ban ya da pudusam yo kari kesikentia bat ban yai dawa sya ka sarkar india lengba ka sarkar jala lani la ringin daw na ka bor bangin sim ya ka sinjam ban penbek no ini pudusam ubalane menta klemla ban penbek san potri isna kabasan ke inalain pamit
ban dawa na kasor India ban pentri kam no ya ke ina lain pamit kumbala menjur ta ka ying dorbar kawain jong ke jalan negara ya tin thali ban dawa na kasor India ban pentri kam ban penisu ban itu no ya tin ke si kumba ke ying dorbar kawain jong ke jalan negara kalau dia pas aga dorbar kawain joka ke railway ke parti kampediang ya ke jungwanra ya ke lentirel klaim da dan shua dan lepa ya kita ki lat jeda dan ki mechanism ki ban perking ya ke jungwan kerkep jong ki bar jela uranium kumba ke parti ke yang scam ban pesha ya ke jing temu ke sokar India ban ti uranium ko ke jela bolong ke jingmai ke koi ke khia ke jing imbriu ke jing thung ke jing tep ke da do penat ini rugi yang tumbang ni juyeng bos kata ya ke kendau ke siap ban yada ya ke jong try ke kendau ke siap ke klau ke tap jong geri ke si janji akan kum keriti dustur bali judan lepa kan tawi kendon ban pen bhasi su ya ki an bi dei ba ke thit kendau baru i gwe dei ki an kendau ki ban yada ban ban wara jong toy ya ki pai ba ni don kam ru ban pene pensa ban yada ya ki lau bentang ya ki lau ku ya ki mau nam ya ki lau dong snong bat gwe kini kawai ke bakongsan ay ke bangi don kung ke parti ke baya ha ba ke jing penbahai ke dis council lengba ke siksidu ba ke sarkar jela kan don no ya ke bor ban thau ki policy ki baklan ban ti ki mar po kendo kum doyong kum motion kum siap ba ki we klem da don kado kono ke jing tingku ba ki an kendo jong ke sarkar India namar tip ba ke gari bi jongi kendo ke siap ke dei ka hok no kan ki jong pai lepak jong kari kasi berjain tiabat garo. Ting idon hang niru ban ong ba ke district council ni kwa ban pen khlani district council habaru kiliang kat kum ka 6 schedule to the Constitution of India lengba ka article aspa atosau clause 2 ban penyo iki fon ki babiang apo ka article aspa new way clause 1 jong Constitution jong kari India ban nantaban pene pensa pej bahagan ni gawe ke bangi dot kam ban lech ke pejba ban pene pensa preserve ban penkhlain empower yaki boss in charge bisar administration and judiciary ban penkhlain ru ya ke platingka wat jong ki it ki hima ki badai di traditional head institution kendiat kumong ya gani mentah ke election abadan mentah ngadon ke jing snow diaw kendiat kalong ba ya ke NOC ke tum ke form annexure C jong election commission of India habangi sha ya kanu ka party ya kanu ka jing yalang ka jongi ngamso bi issue ya ka kerteng jong headman dan jong surasno kadon hangitan kum head of the institution but ya ulan owner jelas ko ba kaniru at kum ba kani ka manifesto ka badon pat ni hangi kalong kami hapsu nama omsom na itu su mentai mat ya ke kerteng ju sorasnong orang basnong ki menteri ki serdar ju nama habang ile ben permission na pelong ya election kum hawes kasi jongi hak jakaban pak soy ya nu orang basnong kam ta bagi dorbar ni pak soy be tang you head to institution tela shi itu ini kum head of institution su ya ke board jong serdar ba dorbar Tengidon sibun su giwe ki kam ki bang idon banle ban tray kat kum kali ka manifesto jong ka party but ni labu hang ni ban sa sampai ba ngai bagi pai ba ki pai ba ni song be i jonga na ta ri kasi ba janji kham tam hagi ni jaka bangidon kini ki candidates but giwe ki jaka kin ai ki jing kersan ya ka party HSPDP kat kum ka norim halor ki mat rekam jongka Bad bakum ke parti ngiyeng ban syagri ya ke jala ban pando ya ke jingkrisan nyobi ki paiba nojit jong kabriu nyotrep bak HSPDP hadu menta ki norim ki baboni ki lobi ju ban ban ka ban agi syagri ban agi jida ban ai ya ke kam jong ke jing syagri ke batam kum ke parti ke ladon palat san pusan kelisnan